Evo samo da se zna, odavde je ulaz za žene, dole nema muškarcima pristup. Ovdje stoje redari i ne daju proći. Tako da je ovo granica. Odavde samo žene ulaze. Imaju ulaze svoje dole. Tek sad, a i ja ne upalim nikad sve.
se sprimamo da se klanja jacija. Za 50 minuta će biti jacija.